Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтөбү каналынын катталуучулары. Бүгүн 27 февраль 2021 жыл Куршап мал базарындабыз. Тагыраак айтканда кой базарда азыр ушул кой базардан силерге маалымат алып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Ава козуну канча деп атасыз? 7000 сом кем бар деп кемдагыңыздар. Ургач козу, а? Ургач козу. Эркек козу экен. Нерде дагы козулуу койлор бар экен. Ака, козулуу койлор канчадан болот? 15 000 сомдон. Мынал өзү окшойт бөлөк, а? Мына баласыбы? Кайсы өзү жалгыз? Жалгыз. Мынал экен. Буга жалгыз канча? 9,5 000 сом. Мынал козулар, мына караңыздар. Ушул 15 000 сомдон кем бар болот экен. Жакшы. Ака, канчасы койдук? 15 000 сом. Козусу менен. Козусу менен 15 000 сом. Байтөбү YouTube каналы. Ака, канча чыч кой? 2 чыч кой. Коз менен токту экен да. Жакшы. Азыр жерден дагы эне балдар тартып кетели. Эне балдар бүгүн Куршап базарына дагы жакшы эле чыгыптыр. Мына козулуу кой канча болот экен? 18 000 сом. Козусуна чоң болуп калды бараңыздар. Канча чыч кой? 6 чыч кой. Базар канча сурады? 15,5 сурады базар. Базар 15,5 миң сурады дейт. Мына козулуу кой канча болот экен? 14 000 сом кем бар. Наркы деле козу бар экен, а? Бул деле 14 000 сом кем бар. Базар канчадан сурады? Байтөбү. Чиштеричи? Орто чиштер дейт мына, жакшы. Канча болот экен козулуу кой? 14 000 сом. Чишичи? Бул да орто. Козусу эркек бургач экен? Эркек экен мына. Буйруктарды жакшы койгон. Аба койлор канчадан болот? Койлор канчадан болот? 10 000, 12 000. Наркысы 10 000 сом, беркisi 12 000 сом болот экен мына. Чиштеричи аба? Жаш. Наркы козу мына 6 чишпен. Кам алдыңарбы? Канча? Бас канча жосоңар? 17 деп атат. Экону 17 деп атат, а? Экону 17 деп атат экен мына. 7000 сомдон, 7 ошондо 6,5 миңден кулагы. 6,5 миң болду астагфирулла. Эмеден 8,5 миңден болуп экен да. Ама канча дос койлордо? 10 000 сомдон кеми бар. Чиштеричи? Орто, токтулар. Жакшы. Мынал өзү же козусу менен ага? Козусу менен. Козусу өзү менен тең болуп калыптыр. Канча бул ага? 20 000 сом дейт мына. Бургач эркек коз. Эркек экен караңыздар. Экөө 20 000 сом дейт. Козусу менен. Мына чоң. Кимден ага? О, шеп. Ага? Мына койбу? Кочкорбу? Канча? Алып тур. Канча алдыңыздар? Алып тур. 26,5. 26,5 миң сомго алып тур мына кочкор. Мына жерде биз болгон экен. Байланып. Жаш кандай? 4 чекен. Мына козулуу кой канча болот? Козулуу? Эне бала. Эне бала канча? 15. 15 000 сом кем бар. Жакшы. Мына караңыздар. Мына козулуу койлор канчадан болот? 14төн сурап атабыз. 14төн сурап атабыз бер деп. 14төн сурап аткан азыр жерде. Бербейт а? Бе 15. 15ке бүтөбүгөн. 15ке берем деп атат. 15ке берем деп аткан мына. Жакшы. Нерден? 11'den beri Bu kodumuz. Мыналарды 11ден. Yaşaptılar bunu. İnsanlar tuturgan. Ova beni açık aytım. Gör otatma bular abi. Biz hem sanki kutada olalım. Ondan tasla tutar. 11 pasa tutmayı taksa. 11 Kıraydı. Ya tutkanda pütü dediler 11 üstü. 11'in üstünde mine 2 kozu. Ek toktaki. 2 toktu. Boz ha? 11'in üstüne bütöt deydi. 11'in astına surat. Buna 11'in astına çöp deydi. Bular kisar savaştары же kisar mı? Buna oşu okşuş bir ne kuyruktары kişine. Жақшы. Мына козу сурагандар дагы болду. Ошол жерде мындай көп козулар дагы бар экен. Канчадан ага? Маалымат берсең. Козулар канчадан болот? Козулар 6 эң кем. Эң кеми 6 000 сомдон болот экен мына. Эң алдычы 9 000 сом. Эң алды 9 000 сом. Эмес арты, а? Бүттө турган жери 9 000 сом, калганы ушул 6 000 сомдон башталат экен. Базар канчадан сурады экен? Оптумга сурадыбы? 7200 сурады оптумга бербедиңиз. Канча баш бар? 18 баш бар экен. Номерди айтып коесузбу ака? 71 менен 89 53 29 ушул номерге байлансаңыздар, ушул ээси көп коз издегендер да болот экен жайлоого. Сүйлөшүп, көрүп алыңыздар.
Mına urgaçı qozular 10 ming so'mdan kemi var deydi. Kelip biröz deydi. Qarаңыздар. Turuşdagı жақсы qozular ekan. Aka qancha oldu? Sadasız bize. Qancha oldu? Bası. 700'den. Urgaç qozular ha? 7 ming so'mdan kemi var deydi. Жақсы. Aldınız mı ha? Qanchadan bo'ldi? 17 oldu. Eko 17 ming so'm bo'ldi turunda ek. Az yeterli pedot. 17 ming so'm bo'ldi deydi. Nal 2 aylık 1 aylık dediniz ha? Bunlar 1 aylık. 1 aylık. 2 aylık. Buna 2 aylık qozular ekan. 5,5 mingdan suraşdı. 5,5 mingdan suradı berberdim deydi naqaranızlar. Qancha 6 dodasız ba? 6'dan olsa 1. 6'dan dosa beresiz. Mına qozu suragandar da boldu. Görüңүздөр şu qozular. Бүгүн qozular жакшы эле чыгып тур өзү. Ова канча дос qozunda? 3,5. 3,5 ming. 3,5 ming so'm. Murgaç erkek mi? Erkek. Erkek ekan mına. Жакшы. Mına 2 kişi qo'y ekan. Qo'zisi bilan. Qo'zisi erkek murgaç ekan? Urgaçı. Urgaçı. Qancha so'm? Orada kem var. 14 ming so'm kem var. 14 ming so'm kem var deydi. Mına qancha otadi qo'zilar? 9'dan. 9'dan. Mına ek ha? Mına 9 ming so'mdan deydi. Mına qo'zisi bilan. Qancha bu qo'zisi bilan? 11 verdim. 13 ming so'm. 13 ming so'm deydi naqarazlar. Bugun bozor yaxshi bo'ladi. Mına qo'zini qo'y qancha bo'ldi? 14 ming so'm. 14 ming so'm deydi. Yaxshi. Qo'y aka. Onday. Bo'lganini aytdim aka. Aka qanchadan bo'ldi? Bo'ltat. Qanchadan bo'ldi? 15 ming so'mdan deydi. 15 ming so'mdan kem var deydi. Yaxshi qo'ylar ekan biroq. Sevil, en chavabga loyiq qo'ylar ekan. Qo'zlar qanchadan bo'ldi ha? Allah so'rat, Allah siloylar. Tapayla qo'ydi. Hadi yerda da mınday. Zorla da. Böyle çıkan şeydi. Söyleyince. Kaç olarak koyuyor lan? 8 ming so'mdan. 8 ming so'mdan deydi qo'zlar. Ne qo'zlar qanchadan bo'ladi? Çık. 11'den. 11'den tegizele. Tegizele 11 ming so'mdan deydi. Urgaç qo'zlar ha? Urgaç qo'zlar 11 ming so'm. Bozor so'ratavı. Qanchadan qildi? Ha? 8,5 dan so'radi deydi. Qancha oladi ekan qo'zi? 8 kem var. 8 kem var. 8 ming so'm kem var deydi. Yaxshi. Bozorni jasang. Aka qancha olasiz? 14 ming so'm. O'ta yaxshi. En chapqada loyiq qo'y. Semiz ekan. Azmas kem var deydi 14 ming so'mdan. Bo'z emascha? Parmak görüşüp kısır eken deşti o. Qisir ekan deshdi. Qarmoq ko'rib qisir ekan deshdi. Yaxshi. 13 bin verişti. 13 ming berishni bermadingiz. Azmas kem var. Yaxshi. Allah razı olsun aka. Qanchadan bo'ldi aka? 13'ten 13 ming so'mdan. Tishlaricha? 4 tishlar. 4 tishlar ekan mana qarangizlar. Bozor qanchadan so'radi? 11. 11 dan so'radi deydi. Bunda qo'z qancha o'tadi? 10 o'tadi. 10 ming so'm. Erkek burg'achi bu? Erkek qo'z ekan. Yaxshi. Bozor qancha so'radi? Bozor. Beradi. 9 ming beradi deydi. Nal 10 ming so'm kam bor deydi. Qo'yru. Qancha tartqanda telefon. Bir tane jaxşı tatay. Yo'shi chiqarib qo'ysa. qancha so'radi? 9,5 9,5 turadi. 9,5 turadi ekan. Yaxshi. Mına qo'chqorlar 16 ming so'mdan kem var deydi, tegiz. Qo'z qo'chqorlar ekan qarangizlar. Bozor qanchadan so'radi? Onlar araganda sırada. Arganda so'rayapti. Qo'chqorlardan. 14 dan berdi. Общий 14 ming so'mdan berdi deydi. Biroq cho'ng-cho'ng yaxshi qo'chqorlar ekan. Yaxshi. O'sa turgan bog'dagi turgan qo'chqorlar ekan. Nereda mana yaxshi bog'lib turgan qo'chqorlar chiqdi. Hozir so'rab bildiraylik qanchadan bo'ldi ekan. Havo qanchadan o'tasiz? 20 ming so'mdan. Parodalarchi? Aralash, prosoylar. O'zini cho'ng qo'chqorlar ekan-da. Yaxshi. 20 ming so'mdan kem bor deydi. O'zisinde cho'ng qo'chqorlar ekan. Ko'ringizlar. Bunda qo'chqorlar qanchadan bo'ldi ekan? 18 ming so'mdan. Parodalarchi? Tojikistondan chiqqan. O'ta Tojikistondan chiqqan qo'chqorlar ekan-da. Qarangizlar. Buyruqlarda o'ta yaxshi. Gisar chavoshlar. 16 ming so'mdan kem var deydi. Nerede daha bunday cho'ng qo'chqorlar chiqibdi. Bunda cho'ng qo'chqorlar qanchadan bo'ladi dava? O'zimla. Basında aytib qo'ying, dava qancha do'st qo'chqordi? Tapayla qo'ydi dani. Qancha do'st? Var 15 kem var. 15 ming so'm kem var deyotganlar. O'zini jaydari cho'ng qo'chqorlardan. O'zini jaydari qo'chqorlardan ekanlar.
Жақсы, базарыңыз жүрсін аға. Nerede daha жақсы қошқалар шығып тұр. Сізден ме аға? Қаншадан? Tacik'teki Hisarlar. Hisarlar. 30 kem var. Tacikstan'ın Hisarları eken. Ona o 30 bin somdan dediniz mi? 30'dan dediniz mi? 30 bin somdan eken. kozlar 15 bin lira. Na qozuları 15 bin somdan eken na. Kuyruklar bakın. Kuyruklarını göreceğim ben. Qozular eken bu. 15 bin somdan deydi. Bunu alıp жақсы baksanızlar dağı parodası 1 eken nağıranızlar. Şunda kaldı o. Qozular şunda kaldı o. Үйде бар бұ жа? Yok 40 değil sattık. 40 екен, шүлде қалды. Қаншадан ака? Бұлы. Buna 30 narkılar. Оша қараңыздағын айттым мен, бұяқты аламын не қылам. Мынау Hisar қошқарлар екен. Қозулар екен бірақ, қараңыздар. Бардығы. Диш жарелектер. Қанша баш бар? 5 baş. 5 баш бар екен мына. 35. Общий 35 баш бар. Общий 35 баш. Азыр 5 баш алып шықтық дейді. 35 баш бар екен мына. Құйрықтарын қараңыздар. Мына жақсы қошқарлар екен. Азыр тишин жарелек қозы қошқарлар. Басы қаншадан? Басы бола тұрғаны 25-тен де Бола тұрғаны 25 мың сомдан екен. Номеріңерді айтып қойсаңар ба? 709 709 08 04 05. 08 04 05 номеріне байлансыздар, ушул қошқарлар бар екен. Ушул жерде жазға, урукка алып башташ дейм көпчүлүгү. Азыр жазға чишар екен булар. Көрүп, сүйлөшүп алыңыздар, үйүндө дагы көрөсүздөр. Мынау қошқар бага? Қошқар 12 мың сомға сатып алыныптыр. Қараңыздар. Сатып алып байлап қойыпты, сатып алдым дейді. Мына метис қойлар 10 мың сомдан кем бар деп екен. Қараңыздар. Базар қаншадан сұрады ау? 9 sırada. 9 сұрап алышат екен. 9-дан сұрап алат дейді. Жақсы, базары дерсін ака. Мына урматтагылар, азыр биз эчки базарга келет атабыз. Эчки текелердин бааларын биттерин аракет кылалы, ушул видео улап эле. Ака, канчадан болот? Оптомға 6-дан бері. Оптом 6-дан текелер. 2 ургач. Yani 2 urgaç eкен, мына беркинси тек экен мына. 6000 сомдон оптомга дейт. Ака, канча болот мына текеби? Канча? 12 000 сом дейт мына текен. Караңыздар. Канча болот улак? 4,5 мың сом дейт мына улак. Азыр жерде канчадан болот? Эчкилерби? Geçki. Мына улак кайсы? Мына улагы го? Канча бул улагым дейт? 10 kam var. 10 кам бар. Мына эчкилерчи? Boz, yom 10. Булар боз экен, 10 мың сом дейт. Жакшы, азыр жерде бирок негизи азыраак. Oy çemem, sıçça onu. Yıközü kara. Кайсы баа болду? Кайсы баа болду? Мына козу менен бе? Улагы менен деген. Мына. Ulan ne oldu finans bal? Kaça verdi? Atada jata şaşaran. Beresmi 73 bin boldu. 73 bin verdi. Ağlasın. Pazar kızı da taz. Na eski süt bağında kaça oldu? 25 bin som. Ulağı var yok özlevi. Ulağı var eken lan. İkisi çe. İki diş, narkı 4 diş. Narkı 2 diş, bir ikisi 4 çeken. Satılık mı? Satılık mı? 25 bin somdan kem var ekran. Жақсы süt bağıtındağı eskiler. Bağıt, süt bağıtında eskiler var. Jelin görürsünüz, jelin buldağı. Na, қараңыздар jelin. Bir, bunu açındığında jelin var eken da, öte жақсы. Қараңыздар, 4 diş çeken. Жақсы eka, bazarınız versin. Mına kişiге ulaklar çeken. 4,5 mindən 5 bin somdan kem var deyip ulaklardan. Kaçadan oldu ka? Alın dolu. Assalamualaikum. Kaçadan aldın ka? 3800 lira. 3800 ga mına kişikeyi. Çoğuçu, Ceyko tegelevi. 3800. Nasıl çe? 65'e beri var. 65'e ver ver dedi. Aka kaça dos? 6 dodas. Kaça vermediniz? 5,5'a vermedin dedin. Жақсы. Bulaklar kaça buldu? 4000'den. Kaçına soru açat? 3,5'den. 3,5'den soru açat. Vermediniz. 3,5'den soru vermedin dedin. Ava ulaklar kaçadan buldu? Біреунікі қамды. Біреунікі дейді, қармап тұрады дейді. Жақсы. Неде дағы мынандай башқаша пародағы ешкілер шығып тұр. Парода қандай парода ма? Қаншадан? 10 bin lira. 10 мың сом. Қанша берді саған? 17 min 3 ay. Üçüne 17 мың бердім дейді. Жақсы. Жақсы, базарыңыз өрісін ака, түш базар.
Мына урматтуу агалар эжелерсиздер бүгүн Куршап мал базарындагы койлордун, кочкорлордун, козулуу койлордун жана эчки улак текелердин бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып электер, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.